برنامه تایبت اندما مجلسا پاشکه دیلان جودی بو میوانا برنامه تایبت یا رادیو دنگی گل دیلان جودی کمپریا نامنتوی یال دیج ربراپو والا درخصنا حساب کمپرو گران بینگاواج ربراپور آزادی و تکوشنا ربراپو یا جبو آزادی جن نرخاند برنامه تایبت ایشه بلگوری ساعت آمده ساعت لبیستان در رادیو دنگی گلده جنابندان چهارنا رادیو دنگ گلدن باش کدرن هجایی رو 12 سبت 2024 دوشنبه لبروکسل ساعت 12 آمده جی ساعت 14 امنوچه نو روژه پیشکش بکن دست بکه چند سرنوچه جکه پکه او پاشکه بانگا بشتری مشه 17 سبت اورونی کرنا روژا رش 15 سبت بریا 15 سبات چالاکین آزادیا اوجالان گیهشتن لوتکه لکردستان و چار آلیین جهانی گل سر پیانه خود سرنامه حقیقت خو به سیرین سبات آمد درمه زبا هاشتی کاملکی دستوری منگی مای آمد درو جبو آزادی ارزماین ده سیزه مهین آمدنه جبوی آزادی رومت ام سيزده مهين آمدينا برح جنجيان آزادي ام بندا حمو قلان لآمده سيزده مهين جبو بريزي جالان حمو قرتي زندانا سيزده مهين آمدينا جبو تاریه رونای بکن سزده مهل آمدنه سزده مهل ام لآمدنه هون جیورن ام مش آزادی مزن بکن بنگودار نجات دوباره روش باشور پاشکه ده سال وگره کمپلویده بانک لهر قاده برخودانه گش بکن کرم بلی دخیانیا پاشکه کوردیناسیون پارتی آزادی اجنیر کردستان پاشکه به وسیله سالوگر کمپریا 15 سبات داخیانی دا دو شخص شهیدین چالاکین هون نکارن روژا متاری بکنده همو شهیدین خطا فدایتی برند کرن ببیرانین چالاکین مشین آزادی چالاکین گرتین پکیک و پاشکی و نوبتین عدالتی و سرکفترین گریلان یجا ستار هپگیت سلاف کرن و پیروز کرن پاشکه گوت جن گل لدیج کمپریا 15 سبات هر تم دنافتی کشینه دنه پارادیگمای ریبراپ و فلسفه جنجیان آزادی بربلاو دبن پرگالا تجدید امرالی دروی حقوقیه و پرگالا اسارت کو خودی ستاتوی که تایبته و میناکاوی تونه پلان هری خطرناک آل سر ریبراپویه پاشکه گوت رژیماترگا فاشیست خود سپیر ناتو و هیزن اوروپی و بهفکاری قدپی پولیتیکای شر و تجدید ده اصرار دکر هیزن دموکراسی هر کسی کو تید کوشه به ترور سوچ باردکه و هول ده تسلیم بگره و به اراده بهله گر ریبراپو بگیج آزادی خویا فیزیکی و اف پلان و استراتژی قریش همو به باندور و لدر و بمینه پاشکه خالین تکوشین دست نشان کرن گوت لدیج پلانا کمپلوی لهر قادری خستن کرنا برخوادانی و پیکانینا آزادی فیزیکی ریبر اپو پیوستیه که دواره لشکری سیاسی دیپلماتیک حقوقی و همو رهندانده بیناور مشاندنا تکوشینی پیدویه که گهاندنا مرحله که نویا چالاکین که دو چارچوه حمله ده دین مشاندن پیوستیه که و دویتیه که لقادن کردستانه دبنگاه استراتژیا شرگلی شورشگری ده دوماندنا برخوادانا پارسنا جوهری پیدویه که لأوروپا و هرمندن این جهان جی پرالی مشاندنا تکوشینی اساسه یا کوی پرانا قرکرنا کمپلوگر تک ببیجی برخوادان و سرهدانین گل اندیروکینه پاشکه دسری ده جن بانک لهمو جوانین کردستان و گر و دو سوان این لأوروپا جی کرکو به ارکا خویا شورشگری رابن و با آوه کی بهیس بشتاری مشا مزن آحفده سبات یال کلنه ببن برگودار ایجاد دخیانی یک جیج پکیک هات پارتیا کارکرین کردستان پکیک گورد شرط کو ام روژا رش 15 سبات رونی بکن روژا قرکرنا کردان بکن روژا آزادی کمیته ریبرا پکیک بانکر کو د سال وگرا 25 منیا کمپلیر نام نتویده بینگاوا آزادی یا گلوبال بسر بکوه
PKK komploya pazdeyi sıbatê şermezar kir û berxwedana İmralı ya dîrokî berxwedana gel silav kir û şehîdên azadî bi bîranî destnîşan kir ku xwestin bi komployê ji aliyê siyasî îdeolojîk û fîzîkî ve rêbera bo îmha bikin û ev 25 salin hewtê dayîn ku ev êriş pê dewam kirin û bibin serî û got rêbera po bi berxwedana xwe êrişên îmhaker têk birin û sîstema İmralê veguherî dibistana ku bibe rêbertiya global. Rêbera Lîstika Ümmeta İslamê ya ku hêzên komploger biriya Rêveberiya Tayyip Erdoğan ferz dikirin û ferzkirinin provokatîv tasfiyekar ên navxweyî bû guhertina paradigmayê bi temamî têk bir. Li dijî modernîteya kapitalîst paradigmaya modernîteya demokratîka Firan sîstema dewletê û desthilatdariya 5000 salî ya ku dixwestin wî darizanîn bi xwe ew darizand û mahkum kir. PKK balkişan ser berxwedana gerla û got li serî de zap li herêmên parastan yên medyayê û çar aliyên Kurdistanê bi berxwedana bilêhengî rihê fedaya apoyî gihandin asta herî bilin û ji bo her cûra lêgerîna azadî û demokrasiyê bûn hêz û çavkaniya Sûd wergirtinê. Komîteya Rêvebera PKK destnîşan kir ku ferzkirina neçarîseriyê li ser pirsgirêka Kurd hewl didin Kurdistanê bikin qada şerekê dawî lê nayê. Azadiya fîzîkî ya Rêbera Apoyê Kurdistanê azad bike û jiyaneke hîn azad û demokratîk bide mirovaniyê. Niha jî em bi pêngava azadiyê ya nav netewî dest bi sala 26an avê têkoşînê ve wate dikin. Ev pêngava da asta stratejîk de pêngaveke serkeftinê ye. Di tê hicotmê de dest pê kir belav bû niha bi çalakên şermezarkirina komploya pazdeyê sibatê gihişt. Li Çiyê li zindanan li çar parçeyên Kurdistanê û li çar aliyên cîhanê bi pêşengtiya jin û ciwanan ev pêngava azadiyê dewam dike. Eşkereye ku bi çalakên şermezarkirina komploya pazdeyê sibatê digihîje asta herî bilin. Eşkereye ku salvegera 25an naşibe yên beriya niha şertek û êdî tecît pê şikandin faşîzm ve hilweşandin û ev yek wezîfeya bingên avê demeye. Ev yek jî têwatiya serxistina pêngava me ya azadiyê ya global. Wê demê di salvegera 25an de em komploya pazeyê sibatê hîn bi xurtî red bikin û li dijî sîstema tecît işkence û qirkirina ya İmraliyê hîn bi xurtî têbkoşin. Weke Kurd û dostên demokratîk di hevdeyê sibatê de kolan û qadên kölûnê dagirin hêzamezine îrade û hişmendiya azadê ya Kurdan nîşanî dost û dijmin herkesî bidin. Em roja reşa pazdeyê sibatê ronî bikin û roja qirkirina Kurdan bi ketina 100 salê re bikin roja azadiyê. Daxuyan yek din ji kecekî hatgodarin hêja Konseya Serokatiya Giştiya kecekê got divê herkes beşdarî kampanyaya azadiyê bibe. Kecekê ji bo salvegera komploya navneteyî pazê sibatê daxuyanî belav kir, berxwedana Rêbera Apoya li gireva İmralı silav kir, di kesayeta şehîdên hûn nikarin roja me tarî bikin de ku ji bo komploya navnetewî li dora Rêbera Apo çemberek ji agir çêkirin hemû şehîdên azadiyê bibîranîn. Daxuyaniya KCK wihaye hêzên kapitalîst bi pêşengtiya Amerîka di sed sala 21 de fikir û felsefeyê Rêbera Po û potansiyela meziniya tevgera azadiya Kurd weke astengiya li pêşiya berjewendiyên xwe dîtin û komploya pazeyê sibatê kirin pratikê de. Komplo bi armanca ji holê rakirina îradeya azata Kurd di şexsê Rêbera Po de kirin pratikê û xwestin têkoşîna azadiya Kurd bi dawî bikin û herêmê wekê dixwazin jinû ve dîzayn bikin. Rêbera Po gelê Kurd û tevgera azadiyê bi berxwedaneke mezin kirin û komplo berteref kirin. Xeleka pêşî ew lehengên ku li dora rêbertî xeleka ji agir çêkirin bû û nehiş konsepta îmhayê bigêje serkeftinê. Gelê Kurd jî esereta Rêbera Po weke esereta xwe dît û li her derî berxwedana İmraliya dîrokê bi xurtî hembez kir. Helwesta Rêbera Po jî li dijî komploger û êrişa qirkeriya nav neteweyî li girava İmraliyê dîrokê bû. Dibin hemû mercên giran de şoreşeke mezin ya fikri û zihnî da dest pê kirin. Weke rêberê gelî şoreşger, weke filozofeke û zanyareke siyasî, sosyolog û dîroknasekî hem ji bo guhertina çarenûsa jenosîda trajîk hem ji aliyê ruhî, fikrî û fîzîkî de têkoşîn kir. Paradigmaya jiyana azad û demokratîk a Firan, parastina şaristaniya demokratîk li ser navê gelên azad, jiyana azad û civaka demokratîk pêşxist. Ev paradigmaya civaka demokratîk, ekolojik û azadiya
جنان بو پارادیگما و برنامه که نویا جیان و تکوشین کو تیرا گوهرتنا چارنوس همو بندستان دکه بو فکر و رامان ریبرا پول جهان و گوهری فراسته که نویا جیان و برخوادانه işkence و tecita mutlak ali imrali dışası rebera pole tekirin lesası doxada pergala qirkirineye rebera pole hemberi ve zilma mezin berxodana ke diruki dimeşine ev berxodana diruki rebera poyali imrali navenda serekiya tekoşinemeye ve em iradeye tekoşina 25 salan bu kurayı fem beken u tekoşina xemezin beken be teybetici de derbare hebun u azadiya kurdan de ul serna ve nirx muruvaniye demokrasi u azadiye em bedulu can vate u giringa rastiya reberti his beken u helvest u irade kurd eşkere beken gerleyin azadiya Kurdistanı be fikr u felsefe reberapo be biryari u irade ke polayı lidiji hezen dagirker u qirker tekoşin kiran u be hez u moraleke kurd tekoşina xwed domine keceke dazanin ku kompler navnete ya paze sabate erişeke stratejik lidiji hebuna gele kurde u de şahse reberapo de hate peşxistan helvesta ısrara de xitmandına perskireka kurte be tejit u işkenceli imrali de domine cezeye müebbeta giranji be teybeti jibure berapo hate sepandın be cezeyin disipline jite xwestin ku mafi heviye ya reberti jihole raken sedama erişen qirkirin u turnekirne ji tırsa azadiya fiziki reberapoye tırsa ji kurt buna azad irade kere xistin kiriye ve Konseya Avrupa ve erke xwarabe u du çarşuve prensibe mafemrovan demokrasi u adalete de bersive bide heviyen gele kurt en bankre tevay gele Kurdistan ilijin u civanan diken ku jibu kompler navne tevi sala 26 eminde tek biçe tevlip bengava azadiye ku de peşenk diye havalan de hati desbekeren u de bazı sıbate de derbasi qonağa diyemin ve tekoşine berfere u mezin beken همه 13 سبات هر دین ملین ریوین آزادی ملامت بگشنه هف هم ایرو بانگوازیا مهوه کو آمد پیشوازینه که مزدن و دیروکی خودیل به مشه آزادی دکره هم زانن آمد پایتختا تکوشینا گله کرده جبر به اکیشی جیرو شنده حتی 13 سبات شغل خبات و ریخستن بوینا جبوی پیشوازی کنن ریوین آزادی باوریا مهوه همه 13 سبات به پشکری و خودی درکتنا گله خواه آمده همه مشا خواه آمده وکه پیش فیناله که بره بکن بر به اکیجی بانگوازی همه همی گله می آمده وکو ایرو حیا 13 سبات کلان به کلان تاق به تاق مال به مال گند به گند خودیل به مشه درکبن و بشتار تبه به مشه ببن بشی بر خودان از زندانان همه تجیده بشکنن برگودانی جان بنوچین مش آزادی منوچه خود دومینن او دنگه کسکین بایندر بو هر دو مش باسکه وانی و باسکه قرصی صبح دیگه جن آمده 13 سبات صبح لا آمدینه مشا وانی بردام دکه هات گوتن اف مشوریا کمارا دموکراتیک جی وک مشفان آزادی دخواست آزادی ربر عبدالله جلان کرن گوتن ev meşwe de heman demede riya komara demokratik jî veke parlamentera dem parti Perihan Koca de dema rawestgeha şemrexe de xevîm got em ji bo aştiyeke mayînde wekevî azadiyê dimeşin ev meşre dijîtalîtiyê meşa vekirina riya komara demokratik e meşa me diyarkirina çarenûsa gelê Kurd e û êdî bes ya dayikên aştiyê banga wan meşa gelê Kurd e ku berdêrên giran daye Perihan Koca grevên birçîbûneyên li girtîgehan û nobeta edaletê silav kirin got امی آشتی به هفر آوا بکن نامزدین هفشارداری شمرخی دم پارتی همدین دمیر و کدرت و چوغجی مشفان سلاف کرن گوتن حتی که اف پرسکریک بیچاره سر کرن مشوتی کوشینامه وی بردوام بکه روسکه مشفانان وکی حتی گوتن نافچه خانه اخباری آمده ایرو و اسبه بگیجن ناوندا آمده باسکه مشامزن یا آزادی ی قرسی جی لیله حتی پیشوازی کرن هاد گوتن سرکفتن ویا کردستانیین برخوادیر به دروژا دازدان ده مش آزادی لباکور کردستان دوم دکه باسکی قرصه ایرول الهیه سبی جویل آمدی به مشفان لجهه کتنا باجر به جوش هاتن پیشوازی کرن گرسه گل مشالوی خستن و فیشکن هوایی تقاندن دی چلاکی ده پانکارتین ام بر با آزادیا کو رول لی آوا روژ لی آوا بوی نابه
گل ناچرمسن و دمشن و روش بلند به و کردستان آزاد به گرسایه لبرستران کردی گووند گراند و بین آور درشمن بجی برخودان زندانان بجی سروکاپو برس کرنج با آزادی فیزیکی ربر عبدالله جلان 75 بالون فراندن هوایی گرسه پشتی پیشوازی کرنه به کنووی در باسی ناوندا باجر بون هر بردف که هدکی پارلمانتری دم پارتی جنگیز چیچک لوی در آخوی گود خیاله که کرد و شورشکران هیا گلی کرد بنرخین خواه هیا وی هبه ابنرخجی برز عبدالله اجلانه evmeş ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd û azadiya Birêz Abdullah Öcalanê. Her devera Kurdistanê Qayyum û Goristanên komî tijî bûne bila dost û dijmin baş bizanibin ku em dest ji rûmeta xwe bernadin. Ev meş meşa Kemal Pîr û Hayrî Durmuşan e. Ev meşa heqîqetê ye û meşa Sakine Cansız Aysel Doğanan e. Serkeftin û ya Kurdistaniyên berxwedêr be. امی تجاری جیانا بی سروکاتی قبول نکن و امی تجاری جبلی وی تجیانی نفکرن بشیارا آن جیانا آزاد ام دبیجین دی تجرید تک بچه و جیانا آزاد بسر بکوه لگرتیگهان چالاکیان گروین برچنبونه بردام دکن خزمه گرتیان لدربه چالاکیان و عدالت ددومینن دایکا گرتی دگروا برچیبونه ده بانکر گوت زختین لسر گرتیان جی زیده تر کرنه فنجی آکمان آل استنبول ده چالاکیان و عدالت ده چو سردانا کوری خواه یاکوب ایل گرتیگه مارمارا دگروا برچیبونه ده دای فنجی کو 8 سبات چو گرتیگه به کوری خواه هفدیتن چکر تشتین لگرتیگه ده قومن و ارماجا چالاکیان و عدالت و گوت قد نهشتن يعني هفديتنك وامجه بهدور قد كي خبرين ام اخافتن كي بكن قد اوفر سنه دانمه جادن دباره ارماخه يعني تعذبونا تشوا ام بفيجن نظام كا ام كوبني تشوا بمشلو بكم حتى اتكلم يعني هر بوي هاوي أرامك نل عادته بو ونل جراء سوليه أو أرامكرين حتى نقولي مجني ماذا خستن حياة كوري جنا فردا كريداي أو كوري وانجي دام بكرني جافسور بو مزان بو جافسورين جبر بي وقتا كور دكن أو بين قي أمي وبين بيك بكن و إذن نجي بترسن و زيارة شيواجي آية مالبات جيبين بترسن أم ناترسن بالصلاية والدولتات بفيشي دا تاخوي و بفي هو بيتيا خوي الدولتا آكا بمهبي بالسرمتين وأم شوتان جي أم ناترسيان وأم كشتن وأم جنازة ما كش أبيت برشة ديار بكرجي أمنا ترسيان وقت العام سري كرداد آنيجي أمنا ترسيان أم تين بر نوبتي دقرن أم زانش بو نوبتي دي ببرا ترسيك دليوان كذا أب نوبتا خلاصية هركسية هاگر كفين بكن خلاصية وانجي برا باش دولت فين بكي جبوك أو جنين كشتني جبوك أبرو نشنامة فايدة لوانجي دبه نركني لكرداد به أم نوبت دقرين لالیدن جبو گرتی مهلیسه کاراگوزل بانگا آلیکاریا خونه هات داین گرتیان خوش مهلیسه کاراگوزل یا لگرتیگا تیپا ره یا من ازمیری جبر روشوی گرام بو ابرا کرنه نخوشخانه لیکورین یا آتا ترکیه دولته و شازه سباته جدلی خواه عملیات ببکه چاوی زیلان جبو دایگه خواه بانگا آلیکاریا خونه کر ینکو بخوازن دکارن هر نخوشخانه و لبشا خوین داینه لسر ناوی مهلیسه کاراگوزل خونه بدن بشا خوین ناوی کیجانه نهاته دیار کرندنو چیده مهلیسه کاراگوزل هفسروکا هدپا موشه یا بره یه جنه تباخ 2019 و گرتیه دریسه گرتیه نخوشین گران ایهاده دجی جه دگره رخمی راپورن آتکیجی نای وردان
لوانه 5 جوان هاتن بنچاف کرن د چارچوبا لپرسینه کسردازگری کوماروانه ده لتاخا کویچی نافچه ارتمته پلیسان آوی سرگلک مالان سردگرتن آنده ولاتین بناوی آمد تکه محمد یوسف دمیر قاسم محو پولات محو استمار الشق بنچاف کرن 5 جوان هنجتا بنچاف کرن وان نهال زانین برن مدیریتا پلیسانیا باجر لدیج کمپلیا پازه سباته خلکاج آگر بدرش ما هون کارن روزامه تاری بکن بسدان کسی دوی چارچوبه ده جان خو فدا کرن جبو آزادی ربر اپو هف دوسیامه درباره ده روژا کو ریبر عبدالله öcalan ji Sûrî derket destpêka komployê bû. Şagirtên rêbera fêm kiribûn ku ev komploya û xwestin bibin bersiv. Beriya komployê bi çend mehan di adara 1998 li zindana Çanakkale'ye Sema Yüce û Fikri Bay geldi. Li dijî komplogeran bedena xwedan ber agir û şehîd bûn. Pişê jî ji zindana Merê şehîd dengek bilind ku girtiyê siyasiyê ji doza PKK girtî Xalîd Oral bi duruşmaya hûn nikarin roja me tarî bikin نهی جوتمها 1998 بدن خود بر آگر خالد اورال د پیام خود جگود تنه داخوازک من هي اوجی اولهیا سروک اپویه پشتی چالاکی خوشوتاندنه یا خالد اورال زندان ترکیه دنگ بلندتر بو د 19 جوتمه هده لگردگه آماسیه محمد گül پشتی ویل سر هول زندان بارتنه Ali Aydın لزندان سم سوره بلند bayram لزندان میدیا ده سلامت من تشو aynur artan لزندان Erzurum Mirza Sevimli به بدن خوابون خلکه جاگر دبیستوده جوتمه هدیجی لقامشلو ولاتی بناوه حسن ایسا حسن جان خوکر آگر و خواه فداکر وی آگری پشجی خوگهاند Avrupa'yı دیگه که مجدار ده گرتیه بناوه برزان Öztürk لگردکه شتوت کارته بدن خدا بر آگر Öztürk پشتی بدو مهان نخوشخانه شهید بو خلکه جاگر آل دوراره براپو روش به روش مزنتر بو د 13 مجداری de Demakur Berapo li İtalya bu girtiye siyasi Mehmet Aydın bu Erdal Çeken li girtika Çanakkale bun meşale jagir hemen rojel İstanbul hecna pencu pensali Hatice Falay bu gelokek agir de 16 mecdari de Kadri İlhan li girtika serte beştari govenda jagir bu pişti ve bir rojeke Ahmet Yıldırım binasnav Tayhan u Remzi Akkuş binasnav Cihat li peşiya parlamentoya Rusya kirin xeleka jagir duruşmaya hünnikarın rojame tari biken leseran sere dünyaya belabu dınava çen mehande hem ligirtigan hem jilider ve nezi set kesi cane hoşe utandın bedahan kejji birin darman لسر زده بنا چالاکیان خوشه وطاندن ریبرا پوژی ایتالیای دا خویارک دا تلویزیون آمد تیوی و خسکو داویل چالاکیان ببیرنگی وره جارا پیشی بو کوش بو ریبرکی او قاسم روف جان خود دان پر آگر لحیزن کمپلوگر گوه ندان و قیرین آجا آگر و ریبرا پو رادستی دولتا ترکرن جبو کو لدورا ریبرا پو بخلکک جا آگر هفته سبات لزندان ساکاریه سرپیل پولات خوشه وطان داویا ساله ده hükmiye Seyhanlı Rusya'yı beştari ve çalakiye bu xebatkarın kovara özgür halkı Nesrin Teke u Esen Aslancı bun şoptarın zaruken agiri roje Erdoğan kahraman bistu heşte adara 2004 qamışlo Serdar Arı bistu pence cotmuha 2005 zindana İzmir'e Fatoş Sağlam Göz yazdığı müjdara 2006 Bajar Süvede Göteborg'e Aynur Yaşlı Sihe Adara 2006 Antalya Leyla Vali Hasan Viyan Soran Yeke Sıbata 2006 Lehremen Parasına yen medyayı Veysikaya 28 Sıbata 2006 Edene Elefterya Fortulaki 24 Adara 2006 Atina Ebu Müslüm Doğan Pazde Sıbata 2010 Semsure Mustafa Malkoç Pazde Sıbata 2000 yazdan Ahmede Evrim Demir Çarde Tırmaha 2000 yazdan Kope Fırat İzgin Dozde Kanun
کانونا 2011 لمیدیاته محمد شریف ساکل 4 هزیران 2012 لبورسا محمد یالچن 1 تباخ 2012 لقوسره سردال یکتاش نه جوتمه 2012 لرهایه عبدالکادر اتیلا 11 آدار 2012 لادنه محسون özen 22 کانونا 2012 لإزمیره نازلین کورکور 14 سباتا 2018 لإزمیره هادیکا دورو 15 سباتا 2016 لکوبانه ümit Acar 27 ایلونا 2018 لآلمانیا یونجا akıcı nehi adara 2019 zindana şakrane Zülküf Gezen 17 adara 2019 zindana Tekirdağ Uğur Şakar 22 adara 2019 Kirefel'te Almanya Ayten Becet 23 adara 2019 zindana Gebze Zehra Sağlam 24 adara 2019 zindana Oltu Medya Çınar 25 adara 2019 zindana Merdine Sıraç Yüksek Düdüye Nisan'a 2019 zindana Osmaniye Masum Payam 5 Nisan'a 2019 zindana Harpete ve Halekajı Agir hatta Roja İruji devam ker u heri davi ve istitaş Merdine ucuvane Kurt Mehmet Akar la medeli diji tecda girankir yali ser Reber Abdullah Öcalan beden ahvadan ber agir u bun şopta renk evnen şopa şeyden pengava hünnikar rojame taribiken باندورا کمپلیا پازه سبات یا لسر روشرات ناوین جی همو گرانیا خو بردام دکه ملک ابجد آژانس سانوچان یا مزوپوتامیا ده لسر باندورا و کمپلیا پازه سبات 1999 لسر کردستان و روشرات ناوین نویسی ملک ابجد بیجه کمپلیا پازه سبات دکه و سال 26 و دست نشان دکه کو د چارچوبا پروژه روشرات ناوین یا مزن آرناتوی ده هرم هیناجی ناوندا شهر و پفچونانه ربر عبدالله جلان نه جدما 1998 ج سوریه درکت و 15 سبات 1999 به کمپلیا نامنتوی رادسی ترکیه هات کرن دیاج بو پروژه روشلاتا ناوینا مزن بک جیانی گوایا کم اوی کمپلیا اوی تو پشتی وی شر لهرمی دست بکربو عبدالله جلان مداخله روشلاتا ناوین وها ifade کربو سناریویا داگر کرنا عراقی جی گردای تسلیم کرنا منه داگر کرن به اپراسیونال همبری من دست بکریه همان تشت داگر کرنا افغانستان دجی در باستاره پیکاتنا پروژه روشلاتا ناوینیا مزن گاوا اول و اپراسیونه که لهمبری منه روژا پازه سبات نه روژا شینه روژا عقل گرتن و بزانایی فهم کرنا ارکا خویه روژا اشکره کرنا کمپلویا کو دخوازن ده شخص من ده پیش بخینن گلکی کوره هزین هگمونیک جبو برجواندین خواب پاریزن به کمپلوی سیمین شر جهانی دان دست بکرن ناتو اوروپای روژاوا لدیجی تفگرین چپ شورشا چینی و سه جبی آوابو یک جهیمین سیمین شر جهانی آوابو بو پشتی کو یکتیا کمارین سوویتا سوسیالیست سه جب جدوری درکت قرد جنوب هاتن بلاف کرن و بری خودان تفگرا کرد و سروکی پیکیکی بیواجه به کمپلو و مدخله دی آی دست بکرد 11 ایلون 2001 به پرووکاسیونال لهمبر کلین جیویک شر افغانستان و عراق هات دست بکرن ایرو دستلاداریا ترکیه جی دبن ناویته کوشنا به ترور ره ناتو مداخلی روشراتا ناویندکه AKP د پشکریا وی پروژه ده دنیا پیشته القاعده لهمبر کلین جیویک ایریش بکانین او داغ کرنا عراق و افغانستان هات دست بکرن ده هفته جوتمه 2001 ده دیا و انگلستان لهمبر افغانستان شردان دست بکرن بگرتنا اسامه بن لادن و قداندنا رخصتندن و بقدیا ناتوی سیه تبخ 2021 لشکر خو جکشاندن و دی آی گلی افغان جنن افغان تسلیمی ویر خستنه کرن در کاتولیکو آرمانج نه آشتی و تنکرنا تروریه د 20 آذر 2013 به پیشنگی دی او انگلیسانی شرع عراقی ها دست بکرن در وزیر دی آی دمی جورج و بوش گفت صدام حسین چکن امهای هلدبرینه و ودشره پارچه یک شر نابنتوی یه به ایران و کره ره امریکایی گفت صدام حسین پشکری ده القاعده و دست بشار کرد انجام شر ده صدام حسین هات گرتن و دار کرن تکلیا صدام آب القاعده ره نهات اثبات کرن چکن امهای ین مزنجی نهاتن دیتن اف شر به بوپی هات دست بکرن بگمان با افغانستان و عراق سینور نما ولاتین عرب اسلامی پیچا و هر کس کته کوشنه هبونه د سال 2011 ده سرحدان نجر گوتن بهار عربان دست بکرن
پیواژویا خستنا دیکتاتوران هاته دست بکرن. دیا ناتوی به وی ایریشی پیواژویا زوستان دابو دست بکرن هدف کربون ولاتین دبن میتینگریا نتوین یک بوی ده گریدای خوابکه. پیواژویا کوپازی سواتی دست بکر لافغانستان، عراق، تونس، مصر، لیبیا، سوریه، بحرین، جزایر، اردن و یمن شهر دابو دست بکرن. لهرم شهر نفخوی نقدیا بچکان پشکریدان جهادستان لسرگلان تندی و ظلم مزن خوش برکرنک مزن بکانین. ین ایریش کرن هینا دناب حودانا بدست خستنا داخوازه خودنه. ریبر عبدالله جلان و هاد بیجه. سیمین شهر جهانی راستیه و نونداوی روشلاتا ناوینه. تشتین لعراق تنجین نشان دادن که شهر لور تنی ولاته که القدار ناکه و تکداری هبون و برجواندین هیزین هگمونیک این جهانیه. نها باش تفهم کرن که اپراسیونال لهمبر چاواد آسان ناون تویده پیکاتیه و اپراسیونا هری مزن آناتویه. ام لپیواژوی دیروکی بنیرن شرعی به پازه سباتی هات دست بکرن گوتنین گرتین کن هاد گروی دنه گلند نوبت ده و مشین آزادی ده سیاست مدار و پاریزوانین ماف این چاره سری لی امرالیه پشراست که دوی شهر باش بیدیتن و لنقطه دست بکی بنیرن اف چاره سری نشانده ده. نشانگالیجی اندامین تبگرا آزادی جنین ازدی روبری خسر شنگالی دایک شنگالی کسی نولدار سرقاشیر و روسپی جواکا ازدیان نسرناوی تواهی جواکا خو به هیوی آزادی فیزیکی ربر آپو بر خدان روزه و دعا کرن. ام هیوی الشیب القاسم مدکن و ویجه مقدس و ویجه پیروز و دعات قالك جانكو جاميرا الفيدر قبلنا وقالك هيبي معانينا وقالك ايشو جانا ومرنا خلاص كرينا وقالك اش حبسوا زندانا خلاص كرينا ام جيوي هيبي وي دعاي اش في قبيت كان ام اف انسان و ام سرناوي قالك انسان هاتينا ام سرناوي ازديا تمام هاتينا حجي خو ازدي بهنه خو ازدي حسب کا ام سرناوي وان هاتينا ام هيبي ديلكش وان درگه ديوانات كان اش بيجه مقدس شيب القاسم كان اش خداني زروك هوجكت كان اش قولي رشد كان بسروكاتي باتشي وسروكاتي جبان حبسو زندانا جبي زحمتي جبي زوري خلاص بك ام جيت بيجن قالك زحمت وان حبالي فقري سروك قالك زحمة البرشنغال دي حقي وان جيد ما هيا ملتي ازدي كي انساني قنجك بيبك حتى دنيا هيا جي حتی زارو که دوان جی حین واسط کن بیشتر قنجیا بی انسانی جبیران نکن نه ام قنجی جبیرات کن نه ام خرابیا مازن جبیرات کن. مجلس خسر دستیاری ببر هیا اولدارا هیا عشایر شنگاله ام البی اردی پیروز ام جیویانا ام هاتینا هوارا خو بگین شیب القاسم هکا السروک مفرح بقرا وجبیت انجی دریخا وخاينا وقد خوخي غوتي خاينا خو فروشا بشكنا وبيش دندا ماجي وكا قال ازدي هكا ام نحس جياني ناكل ام حس جياني كن بس ما جيان وحياتي سروكي خرد بي وسركترش قال لي مره لالیدن جنین کرد و عرب لشنگال کمخبت آزادی ربر آپولو در دخن کنفرانس بدورشما فاشیزم و تجدید رأی دی بسه به پیشنگی تبگر جنین ازدی تاجه به تبریبون 106 جنان تیل در خستن جنین عرب شروانیه جیشی و جنین عراقی جی و دو کمخبت ده جی خواه بگرن و وکی جو وزارت کوچ و کوچ بران یا عراقی شهرزاد خلف جو پارزگاه میسانی روزنامه‌وان ایمان قاسم جو ناصریه سروکار خسنین سیویل خمایی الزیادی و جو مساوی جی اکتیویست نور شماری جباسرا اکتیویست لیلا شریفی و بدور جراح کمخبات ده اویجی خواه بگرن کمخبات جبو شهیدین فرمان هفته چهارم به دقیق رزگرتنی دست فکر بردفکا تاجه رحم حاجود لویدری آخوی کمپلو هزین کمپلوگر شرمزا کرن و برخوادن ربر اپو صراف کر گوت دو شخص ربر اپو ده هزین کمپلوگر هاو ددن که جواکی قرب کن و نهیلن پرسکریکن روش راتاناوین چاره سر ببن مفتاح چاره سریا پرسکریکان روش راتاناوین و کردستانی ربر اپو یه فکرین ربر اپو ریلبر پلانین وان دگره و نهیلکو بگی جنار مانجا خو اف فکر جی نتویا دموکراتیک و پارادیگمای آزادیا جنه حس کرنا گلان و نتویانه ربر اپو 25 سالن رزندانا امرالیه اف 3 سالن جی آگاهی جنا
دانای گرتن جراو شاکول ایمرالی دقومه دسری د سپیتی و همو دولتین نابنیتویی یین پیوندیدار برپرسیارن ارکامه ام فکرین ربراپو بلاف بکن و حتی آزاد ببیجی امی نسکنن و تی بکوشن هفسرکو دستر ربرا شنگالی رحم حسن جی کمپلو شرمزار کر و گوت د شخص ربراپو ده خواستن جواک روشرات ناوین و گرین هرمی تونه بکن لی فکران نتوی دموکراتیک آخوا دسپیره فکرین ربراپو ریل بر همو پلانین وان گرد پشتی آخفتنا سینویزیونال سر پرسپکتیفین ربراپو هاته نشاندن کمخبات جالیه انداما کمیته دیپلماسی تاجی سحام شنگالی و تبر و برن و حتی ایواریجی بردوام بکم و چهار سمینر بینالدار خصند تواهی روژه در لسرناوی تاجی لاوا شنگالی لسرناوی مجلس ساجنین عرب فاطمه مصطفى لسرناوی یجشی آونته کوشر و لسرناوی جنین جوان آوستا ازدی و لسرناوی میوانان عراقی هاتنجی بیدور الجراح باخبن پشتی سمینران و لسر نیرین و پیشنیارن جکم خواتي درد کبن انجام نامه کم خواتي جی وره اشکره کرن و برای گشتی را جی وره پاروه کرن هیزن رزگاریا عفرینی درباره چالاکی نه 11 سباتی ده داخویانی دان ده داخویانی آجبو چاپمنی و رای گشتی ده هره دیار کرکو ایریشن دولت ترک آداگر کر و چه تین ویل سر باکور و روشرات سوریه بینابر دوام دکن گوت لدی وان ایریشان هزامه ده نابران نه و 11 سباتی ده سی چالاکی برسف داینه درخستن هره درباره چالاکیان ده واگاهی دان دروژا نه سباتی ده لخطا باجاروک عزازیا داگر کری چالاکی یک سکوانی پیک هات ده انجام ده چته یک داگر کر هات کشتن ده حسابات جی لخطا باجاروک عزازی یه داگر کری چالاکی که دن آسکوانی هات درخستن و چته یک داگر کر هات کشتن 11 سباتی دیسا لخطا مریمینی هزینمه چالاکی تایبت درخستن و ده چالاکی ده چته کات کشتن دو چتهجی بگرانی بریندار بون هر وها عربه یک دوچ کابار کریجی حتی امها کرن ده انجام وان چالاکیان ده بگشتی سه چته این داگر کر هاتن کشتن دو بریندار بون هر وها عربه یک دوچ کابار کریجی حتی امها کرن جبو خالی جینا امینی 5 سال و 9 ماه جزای گرتیگه هات خواستن هاتراگاندن کو صفا آیلی خالی جینا امینی لباجار سقزه لدما سال وگره قتل کرنا جینا ده هاتبو بنچاف کرن به تومتا تبلیبونا چالاکین لدیجی حکومت جالی دادگاه باجار سقزه و 5 سال جزای گرتیگه هلی هاتبو سپاندن هر وها هاتراگاندن کو صفا آیلی جالی دزگاه دادوریا ایرانی و 5 سال و 4 ماه و 17 روز جزای گرتیگه هاتیه جزا کرن لبانه کربرکی کرد جالی هزن رژیم ایرانی و هات کشتن مدیا روشرات کردستان راگهاند کو دوه بشب لسینور بانه ی روشرات کردستان هزن چکتارین ایرانی به کو هشاری بدن گلال کربران براندنه و جوانی کرد 20 سالی ی بناوی سیوان هی هاتیه کشتن ونشا دای گودان هجا اسرائیلی ایریش رفاهی کر و بدهان کس هاتن قتل کرن باجار رفاهی اسرائیلی ایریشی وی هاتیه کرن لشریدا خزا و لنیزی سینور مصریه نگور آژانسان چانیا فلسطینی وفا دیریش دانیزی 100 کس هاتن قتل کرن مدیر نخشخانه کویتی سحیب الحمص گوت نخشخانه به بریندارین روشان گلگرانه تجیبویه و درمان و سروم جی کیمن اسرائیل گوت دیریشال دژ رفاه ده وان دو اسیرین خو رزگار کرنه پشت دیریشال دژ رفاه مصر اسرائیل شیار کر گوت هکا ارتش اسرائیل بک و باجار رفاه و پیمانا کامپ داوید یا اشتی بدن جمداندن دو دیپلماتین مصری درباره بویره ده اژانس آپر اخوین گوتن گرل هرم شرچبه و به سدم ما دری مروی ورگرتن شیاریا جمداندنا پیمانا کامپ داوید آشتی پشتی سرکوزری اسرائیل نتانیاهو گوت جبو سرکفتنا شهر لدجی حماسی و ایریش رافاهی بکن هات پیمان آشتی یا کامپ داوید داویا 1907 ده بنابین کاریا سروک امریکایی و دمی جیمی کارتر هات امضا کرن بریا پیمان وره امضا کرن هر دو ولات 5 جاران شرح هف کرن و جبروی پیمان جهک گرین دگره
مصر قادك ب 5 كيلومتر هرما تامبون آواکرن و لسر عرض و بن عرض دیوار لیکرن و سینوری گازی جی قیم کرن قطری عربستان سعودی ولاتن دنجی شیاری دان و گوتن هک اسرائیل بکور رفاهی و انجام نوی جدی بن شف پولیتیکای کاری در وی یکتی اروپا یزوف بورل جی لسر مدیا دیجیتال گوت ایریشا اسرائیل لیدج رفاهی و به صدام و فلاکت امروویچ به و دهمان دمیده به صدام کو به مصر رجی نرحتین مزن بنجین زیده 2 میلیون و 300 هزار کسین جگازه جدورندن شر رویانه لرفاهی لکامپین دبن چاودریان نتوین یک بویده شر جیانی ددن مصر به فکر کو شر لرفاهی و باندور که نینی لجیانا وان کوچ برین فلسطینی بکه و جبر شر رویبون دهمان دمیده و به صدام کو زیده 8 کس مالین خواه ترک بکن